Mizo Global TV channel minau thlir saktu zong te ing zawa in chibai le vet kule voin hi march ni som pakua kumsang ni som ni paruk ni nga ni ani a voin lama thil thleng khovel chanchin thar lang sar zualte kan thlir ho le do na di Strait of Hormuz lambo ruak po aboi nga in ala boi kal zela US Central Command CENTCOM chuan voin khan thu chua siamin Iran coastline na missile da na hun te chu bunker buster bomb pang sanga zetarit mangin an bei thu an puanga US bei te chuan Iranin tuipui lama longkal tlangte lo bei turin anti-ship cruise missile an man thut an hlau thon awanga he malak na hi nei an ni thu an sui he beina wang hian Iran ral thum da na mun tam tak te chuti chiat ani a ma se Iran chuan hei hi phupalak na tur ma hroi chau ani thu soin an ram himna khoi chetu piang te chuna satakan chan le vezel tur thu soin an lawau zui vezel bok ani nimin lama kan pon to angin Strait of Hormuz a hian India long Indian flags vessels somni pani zet chu an latang khang ve meka heng longa hian India tana poimo LPG le crude oil tam tak omin India sarkar chuan heng long le achunga na thok crew te himna tur malak na plan aduang mek ani hemi rol hian US President Donald Trump chuan khovel ram hrang te hne na thlop na adila Strait of Hormuz tlang tur naval escort sipai long in veng turin calcium turin asomani mase tun thleng hian ram lian tam tak Japan le Australia tiamin heng in do na hi kan in do na ni ani lo ti in Donald Trump ngen na hi an nol thu an soi Associated Press le Reuters in Tarlan danin tukin Darli le Minister panga AM Eastern Time vel khan Iran sarkar chuan ali larijani thi nuwa War Cabinet thar an din thu an puanga Reuters chuan Israel ral thuam siam na mun pui Haifa port nai chu Iran drone in ava fu vele thu an report bok BBC le Al Jazeera English te chuan tukin zingdar ruk le achan ve AM vel khan Lebanon mi puite tar kho pui tanga ral tlan na sat zia le tuile eile bar an tlak cham na sat zia thu an tar lang bok BBC chuan UN Security Council a immediate ceasefire in ka hai chungchang soi ho ani thu an tar lang bok Myanmar lampon boi ngain an la boi kal zela chindren luipui tuilian wangin sangari jana chiana na satak athleng zela khamti le homalina tui alatniam lo awangin ral tlan tam tak anmang angle ni in Myanmar naw chuan a report ani Nizima News chuan Mandalay le sangaram ri depa PDF le junta sipai te in baina azwal zela hliam tuar an tam thu an report bok India le Myanmar border more le Mizoram border lama po checkpost te khautaka vil ani thu an puang bok wanglai ni le zalen Aizawl post chuan Mizoram NULP emo SEDP thlangna tur flagship program thar chungchang atarlanga zalen chuan Middle East boina wanga Mizoram bungroman asan lo nan sarkarin price monitoring committee adin thule mi puite mang ang lo tura an cha thu an tar lang bok ani ole khati jong kha vo in chanchin thar kan ron ti chu thei te chu ani a mi lo thliu sak tu zong te chunga kan loma lo dam ula a hun nga ya kan in mule theu don ya mang thavek ule